شوان هیجان هاشی از برای خود بدم میوان خواه برز عبدالباسط همو اندام پولیتبوریا پارتیا دموکراتا کردستان سوریه دم باش برز عبدالباسط لطکه چرالی و چاوا کار به خدمتا چارسرکنا کریزا سوریه بکه ایوار باش دم باش و گهدار و تماشاوان هیجان هلبته و جواتا گو ایرو لندن دا برای 4 دولت دا هری گرینگا برگو هر 4 دولت هری باندورن د کریزا سوری دا و به هر جی نکارن گاوا بابجن هلبت ناکوکید نبرا هر 4 دولت هایا لی تایبت و ناکوکی وال همبری برجواندی و هلبت ویل ها بکن و یک جوان بجارا جی پشتیوی جوی اناتو بو ایرو کریزا سوری کریزا ناب دولتیه لی اف دولتین الهیز تایبت امریکا و روسیا و بریتانیا و فرانسا و المانیا و ترکیه او هری پیشروجا سوریا و چاره سر بکن نابرا خدا هلبت اف دولت هری گرینگن خودی باندورن لی داوجی وقت مگوت برجواندی و بری هر تشتیه باشه برز عبدالباسط بحثا ناکوکیان کر خوزن بزار مکا او ناکوکی چند نوارا 4 ولاتین کو لبریتانیا جویانه قالك ناكوكي هاري جرينغان هلبت يكجي درباس كرنا تركي باكوري سوريا نبأري بنا ونرازي بنا ألمانيا وفرنسا بو اللي هناك ام بريطانيا خدي رول ناليست اللي هناك تماشى ذكر ياد دواجي بين سيناواج بوي تروري وداعش هناك جدابون هيا هل يكيب اواكب تروري الميزيني تركيا باواكي ديل تروري الميزيني هذا دواجي تركيا تهديد اوروبا كيش بوني بنابرا ودياد السياجي درباس بونا تركيا اوكرينا تركيا بوي اس 400 بروسيا رو دربي ناتو دور تبي برياري ناتو سرفا قبول ناكي هناك ناكوكين برا بعد دولات هذا تركيا بهناكي بكارتين يعني نيزيكونا خوش روسيا نيزيكونا خوش امريكا جاجرا دوري امريكا هربت تحسابي قالكيش على اوروبا راناكي وهر يكتشتي خد بسري بريك جي اوروبا هناك عاجز بهيبه هر دولتين ما ظن فرنسا والمانيا نخوازن اما تركيا شعب سوريا زيده هري سر برجواندي وعلي تركيا وجهدارناكي وتنابرا روسيا وامريكا بالانس وبرجواندي خد بسري باشه اگر بحث سیاست امریکا بکن ترامپ دبیجه کو پترول سوریه لرجالات چم فرات دبن دست ویده باشه د پیشروجی د سیاست امریکا د چاوره مشاندن هلبت بري هرتشتي امريكا وولاتي دي ارمان جواهنا كوي سوريا يكشي مصبر جواندي واي ابورينا بشرجيه جغرافيا هلبت امريكا بري هرتشتي بترول برجابا وتايبت سياسه ترامب يعني نبس روس سوريا كان دافيدا ومضيق هرمز وباب المندب بحمدرا وتايبت الصين وكوريا هناك ابوري هاري جرينجا إلو سياسات الدنيا سياسات التجارية وابوري بهتر سياسات الشري تشكدارية لتقلواجي شركات تشكاجي تشتيخد فروشن لباوريام دا حمو بها بناكن لجارجارات إلو جبينا ناتو هناك زمينك هات آباكرن انه ناتو وبتشتي بلندر على الهفكة لباوريام دا جي هناك هناك وكي بردوا من وقاغز وبروبلما سوري كبير رئاسة سياسية وشارادة دنابرا ناكوكي ناتو ودقال روسيا والصينية وهناك ولاطي دي تفا باشه روسيا دبيجه اوج بو كردان هاتنا دفره راست ما بس روسيا پاراستنا كردان لروجافاي كروساني ودفرين روجالات چم فرات كولشورا امريكا ده هاتنا بيجي كرن إيرو يعني أكتر هاري مظن ده كريزا سوري ده روسيا يعني بله بهلبت بقريبونا أمريكا يا او جارجارا الهبناكن لبن معصيده الهبكن وداويجي يعني روسيا ايرو كنترول بون وبرسا سوري چارسريا سوري تركارا چارسر بكي بايرانيا را داموساندنيت كي بامريكا را اريبكن داموساني باوروبيا را هلبت ايرو روسيا دستور سوريا وباندورا هاري اساسي ونزيك بونا روسيا جولاتي كندا بيجي نيزيك دبيج بوني خاطري إعادة الأعمار بقريني هندري سوريا يكش كريزاغو باريس روسيا جرام بجبو أبوريا هي روسيا حمو أوايدا أكتر هاري مظنة دشارسري ودشارو وميدانا سوريدا
يعني رادستکردنا قصد ji sê herêmên Kurdî ji bo Rûsya di berjewendiya Kurdan de bû. هلبت او بجا خالقاديه يعني ايرو دماغو ضرباسكنا تركي العفريني باريبونا روسيا بو هكا روسيا نكر باري تركيا نكاري باري ودهاجي يعني او اتفاقاتنا برا تركيا وروسيا دا وتشيبو 10 كيلومتر وبكشانا امريكا هلبت يعني قندن ونارينا قصدي قندنا كشاش بتشهري شناب دولتي ويرو كرد بنا يعني تشاوا اداه آلابك دستيفان دولت هذا وتابجي كسل بوي كردا داوي ناحسيني هكر برجوندي واو كردا هنك نزكياب نبن لمخابن إيرواري كردستان السوري دو وقتكي جاركي زحمته دقهرتنا كجالكي ديموغرافي ده هيا ويو بلان ما ولاطة جي بالناف باكو سوريا جالكي ناكوكي وان جوار وهناك لهاجي تكن داويجي دوزا قال كرد دوزا داوي الباور باشه اگر بحثا روشا نافمالا کردی بکن مدید کو انا کسی به سروک مسعود بارزانی را هفدیتن پیکانین هروها به سروک نیچروان بارزانی را اف هفدیتن دوی دما هستیار دما چاوا دنرخینه هلبت گرنگا يعني إيرو أو جبينو أو رونشتني أنا كسي أم داريا كوميتا سلوكاتيا أنا كسي وشتكين دربا وشنوني إلاتي هلبت گرنگ بوجبوني روشانو كانو هات يعني كا چتي خواستن بك هلبت هوالبند ما پشتوان ما برای ما هري بيويست اجبار إيرو برسا قال كردستان السوري والعراق تقريبا بهبرا مشي بهبرا جيناكو كين هري ميداد نابرا ولاطا دا في مشاندن هلبت قال لك جرينبون وديتن واخافتني ما حبش بو بوري کاروباری هایی که خواستنی بود برجواندی گله کرد بگومان داویجی شیورمند و دائمه داوی هریما کورسانی و جناب سروک مسعود برزانی وکه سروک نتویا کله کرد و پاراستنا مافیگری کرد هر چهار پنج. یعنی اگر های دست پیشخریا قصد به سرپرشتیا سروک مسعود برزانی بچه سری و جوینا که گشتی ده روزن بیدا ورال دارخستن؟ والله او دبینه سر جدیت و راستیا قصد پیاده گوسه رکفتن پیکانی و جه هات کشاندن و هاتن پینکر هلبت تم انا کسی قصدیه و دیسا جی بوی برجوانی گل بوی غریزیا گلی کرد تی خواستن لی سر اساسا کی نجتمانی سر اساسا کی براتی که هبش چه اداری چه سیاسی و چه لشکری به نجبونی خاطر اتفاقا که تکتیکی به اصول برای خبره کو یادواجی هلوستا سیاسی به چاوابه اگر هاتو یک غریزیا گلی کرد چه بو ويركو داري به سياسات نارين ويركو داري به البا شامي به البا معارضه به يانشي ويركو داري به هلبت الفي يكش برستين هري به الوسط السياسيه به دابو سر اساسا كي راس ودروس يكريزيا قال لي كردش بو مجتمعي ونجبوني ما في وينتوي باشه پرسداوی درباره کمیته دستوریه پشتی وکشانا شاندا رژیم او چاوا کارب او کمیته دستوری کار خو بردوام بکه عادة رجيمة ناخذك كارسرية سياسي دسبي بي تشاو جنيفي دسبيكا هاي التفاوض دي ولوبو نهاجي دخازك كوميتا دستوري باج بخي ويدوري ارمان جوي اساسي لداوي رجيم يعني ناوي خدي برياريا هاتنا بيدرسون شامي وفشاري روسيا هلبت داوي لصار ما صار روسيا امريكا وبرساس سوري بيدانين او تشتي رژیم دکه دخوازه مسئله وقت دمه در باس بکه لداوی کریزا چارسریه کریزا سوری و کریزا دسپیکا سیاسی و دستوری به و هنگیجی رژیم دخوازه و کریزا سیاسی نهل چارسر به خودور دخیل داوی روسیا فشار او گرینگ بن و نچار رژیم و دست به دانوسانه که هلبت او دیپلماسیا سیاسیه و عادت رژیم بشار اسد گو دائما دمه در باس بکه و بهله ناکوکین دی ترهاب دجبونی عمري ودريش بي بريز عبد الباسط حمو انضم بوليت بوريا بارتيا ديمقراطية كردستان سوريا جالاكس باش بو باش دابوناتا